Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustada nyamana Ustada Ida sepekalakeun teh Ustada Ratna ngacer bersama Tura. Bermaka perebekna kapi solih-soliha kelas 6 malar moke pada sehat saengkeuna bisa norok pangajaran bersama Tura kalaben lancar. Satia mayu buka bukuna halaman sabitek petok pangajaran 4 globalisasi. Are ria nak kanak ben Ustada kapi bekal ajar bek tebeken. Bede ajar be aki artena bek tebeken moso nyebuteki tatengera bek tebeken. Pertama ajar be aki artena bek tebeken. Apa maksud bek tebeken Arya? Bek tebeken iya Arya setong okara otabe pan berempan okara koca aki ka orang lain. Opama orang tua ka anak otabe anak ka orang tua. Guru ka murid otabe sabelike. Sakancaan bekto apol kompol juk tojuk bisa kia. Tapi seekoca akiria parlo jawaban polana aropa bek tebeken. Nomor 2 nyebuteki tatengera bek tebeken. Neng okara bek tebeken jawabanna coma bede sema terus ocak sebede bek tebekena. Contona kata mon amunyi malam apa? Maksud te apa? Nah, bede kia bek tebeken ocak seepa samar. Opamana ngak tengah na pasar bede apa? Bek tebeken ria akan duk tatenger iyo Arya. Nomor situng marloaki jawaban. Nomor 2 okara gunakaken ende. Nomor 3 akan duk tojuan maseneng ate. Nomor 4 gunakaken naleka en mainan sakancaan. La jeria artena bek tebeken moso tatengera bek tebeken. Mantere ret moret kapiria ngarte. Mon setak ngarte otabe bede seetanya akina bisa atanya kolom komentar. Ken ke dia pei pangajaran bersama Tura. Malar moke bermanfaat. Ustada totop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.